for member Wakaba and Family TV, so Basso Abomodia and subscribe your YouTube channel. No subscribe button no so send a videos be about to be only first person be a share. Sanso and a uba now share video no share na koto afofro. Na wo hu ne etwaguo e wo eye Ghana hanom. We dey osofo eye prophet Gyataba and ye de na kwakopiem e wo Sompa FM eso abayo wo so ye nurse ni o. Na nurse ni a wo ye adwuma kakra na ja odidi Facebook a odiko share ye prophet eye Gyataba ene ni didi nkomo ana wo se wo hu ne ma bi e wo eye sister yi ehwan ye wo hye ne nkoma wodo e man so na ye akom hye de kire se ogitu mu na kese oni ne kohia ye first day na oni ne hia ye na kese empamu agro akoso e wo ho anu achi no o se me mami eda form ti mami ska we na me fanya me mami ayie bombesian we amadidi ma waji sister yi sika eye 15,000 Ghana cedis eye 150 million adofo eno dan chen ya wasanso agi sister yi okase yo ne papa a o yare da dem ono so eye 10,000 Ghana cedis akoka sister yi de ehwa na ese 25,000 Ghana cedis adofo sister yi echiremu a osanso ade chesenda da bi akwan bi so ade nsa ko hu obusuafo ko bo kokoko bi se obeye ne ho ade kwaje emu list ni ade nyina o osofo Gyataba sem na ye kan we eni nsem a sister nankasa ekotena eye Sompa FM ho ekan ye na eye host no one eye mekase osofo Gyataba ehwetwe nkomo na ne kasem no okiremu a sister no o spiritual problem eno ne ade edi kan etoso biem ne ex na fofo nyina mpo ene sister no so ada enu ni nyina ohwe ni nyina na chese ema odoge eye sister no ewo adofo edi kan no yenko ne enkotie sister ne nchirikire mu kakra ne entie nkomotwetwe a ekoso ewo studio ho bra eye osofo Gyataba edi hu nkomode yakoba ya toaso ede amawo odi for Gyataba nidin di Isaac Kwekunyako Kaswa November 2022 mu. Before that I chat to Facebook enti ono no ma me invite o na me ko share me ko share no Kaswa ti that day no komo na bibi that day na akosi that day na sofo no sabe no wadi o di mi initially odi for enti na o crowd to me Percy into along after obesi like me hu ni jimi hu into opesa yen hia na yen kasa it was on a Sunday into na me feel say la hia no bebe kona sorry into mission area na oka sorry kuma number 2 na Kaswa na emra okohia no na he na wo ne kohia ye nti me ko baby a oti wo Kaswa te ho na sabi wo no ko da patron nti nti oni me da ye no me buafu ye se me ye no because na yenya atwitwa na kasakasa I said we struggled ansa no ne wo da patron because wo ko no na nya wo intention good it was just like within a week coming na kasa o be hu baby amete ko ya na chese nti that so the same thing empre ho ya na ode ewo mu enenenso the same tutorial sena enenso so abaha na wotwi ememe yere ma no edi wo mu meme asofo nyina mafa strategy a mode yere ma di wo mu yo into like I was down. Me ya na me nso. Nti ho na osio ni mami ti, ni mami bi ti, ni mami efrimu. Nti wa fa mami bi ni auntie ase ni mami se nti no yenko ne ho. Nti yekọ ni mami so ono so Kaswa. Nti yekọ ne nchen. Nti yekọ ya na okacho na mami so we shanes na opeson ware no nti 1st June. Ya ni birthday 1st June 2023. Any birthday into obey birthday party at the same time no obey wedding into that day na we fix the wedding date into me call na oh di me ko chere na that day na we fix the wedding date into na me buefu ye cry like na I said but man to me am born mama am say na why but because of person kata dia why no e na afi dey say person ye me ho ade bi into ye ho na me ko fie na
later obe hu baby amete obe hu me mama ne papa so ne ni jimi hu na no de oyo di for na want to me fa oba entry impena chente no person ye me hu ade oba beji list na list no beji knocking list na satam na o keka sanse mu gina wo no na wote ho kwa na woni boy na me ni me boyfriend by then na asem Masem. Yes. Untama say. I say. Satam yi nyina wo yes na period na madi say. Ah so obeje list ayo wedding. Enti Michelle November mu by 2 weeks 3 weeks na oba list. Yes, oba here because now show say me kwa kokana. Hey, asem na Pascal. Sa Nti oba ye gidi. Onu na open. O ma na minini kasa no na mini ginu ho. Ba na odono and developers asa oni obi communicate wu Mundru bebia na Mundru bebia. Na ni nyina so obeje list na so wapene so. Na mampini so because that day no sabi inside na me wo inside me want dem a me wo fa no me kra ba ya nka me di kwa koma omo sa inside na no di 100 se scratch so say or the atu mimi so say obeba ba ye me ho adenti me buefu no sa denti na wo yesa e na osi o and me papa e man the list no obeba to prove say he's ready to okay into no obeji list no by then ma me so efiri nti o see after a year no number and son of it na ba be no kenupo nti within the course of the week or some by me fee na by then no buy no me ankasa ma personally ma told me 10 bags of cement and me ba be me project bi nti bag of cement na me see anka mo fanye plaster wo efie ni abonten o see o da bi ese me sie dem ba kuna me ankasa me nko hwe ho ni bibi nti asa oboa me no koto blocks some fanye bathroom ewo inside nti later no akoto edua a ye di be window frame edua no so to a esese ye mfa machine mu mi tia ye oto net mosquito net ni sa anya ma mi so mi door frame no door frame ni door na mo be ye adwuma ni lock ni nyama e na me ma me ankasa kra no na o tia electrician na o be ye adwuma no na me so tia electrician kan na me so mi tia Messi Musuka ono so ne sika no ko mu bi nti o mo wie edan no mu me frɛ adwuma na mo adwuma mu na o frɛ me sɛ pacho e de adwuma pacho me nurse ni professional nurse pacho ai nti ma me wo adwuma mu na officer frɛ me sɛ ohia sika e dia fanya me bi aba ena me bita sɛ nyama ben sa o si o ye surprise na me frɛ adwuma ba me hu nyama no nti mi sɛ ne no 300 sana wasa frame mama so aka hwe mama se o odinya ma bi ba ntimi mama so nsane ne sika na wa short sika nti o fali adresa nti o sa ji sika o mama ho nti mi fi adwuma ba no e na medu dem no me ya tete agumu o nti me fi adwuma ba no wasesa ne nyama e wo ka so a ne mattress ni plasma TV and the curtains and na order ba be hye asa wa movie into the room and baby ayeye no and in the bag Timmy buy no see like as I was see dem no mu am see odi ni nyama ba na o see an it indirectly no one movie in automatically abetena wo so patch on it not in otimi nchen that was from November ending 31st night you call all night 23 sorry ben ye baby your fellowship as a area fellowship until you call all night service and on ankasa na ne pastor adam for back Yesu ehuna mani me say ma Yesu ho ma jeni ebe say kasa ba fe me birthday so 25 December nti oni me wo fi ye celebrate birthday me bibia nti eba January February mo na ebe ni mami eye ni nti me ne no call family meeting to say 3 times a family meeting me na metro nyama na ye de be ye ni mami eye nyama ye be to nti final meeting no na that was second week in February and all the assembly to me say ni mami peni na me kohia no wakaso no ni bush afo mo person mo hu say send to o mo metumi abo mo na nti mo be bisa me for 15,000 na say so hwe na me say oh assemble ni say o person mo hu say e bi asem to bush ya metumi me bo o ma me say oh strategies ya
nti ni mami peni be bisa ba mami no so frɛ on bisa hwe nti after that was even the second week, third week in February na no ankasa ka say okay ono ankasa on hia sika no asa busunya na on fa ye ni mami yie because ni mami na efri mi nti se onu be ma no na ye ni mami yie na ntwe se wa ye ni mami yie wasi ni mami nti no opa me twa me ko busunya ma no 15,000 amisi o me ko busunya ma wasi an na me ka chon se o hia me no mia na mi bom me ho modern air co school mia na mi hwehwie se me parents omo retirement mia na mi hwehwie mia na mi boanya me ho mia na mi hwe me ho enti me pa no cho me pese me dia sikane ma na echi na echi no akoya asem si o impeni titire ba ye na sento benye sikanti wie ye ne pants abode no odwade ye be ma de ma de be ma me ni kan ye ti say 3 days 4 days pa me cho asa wo ye no ti say wa ye worried asa me pese me mbo no bi sa na me koji application form sia bibia ma no the day I made the sikane share ni send that day na no free me nchen so ko adwuma ko na se so nko ye letters ema ni pastors bi ema o me invite ni papa side ni mama side se so mo start preparations adan ni pedi bonus say nti ho na ofre me nchen nti afi de me friend na wa busy na wakati call ase oni nkrofo bi ye arrangements o start mama excuses nti afi de me bu be phone say eye no kra me nko ba man nko so ye be bisa ne say lady now udi ni ba meeting di be share no wo he ti 3 days to a year no e no no afre me so pa me cho minja asem bibia se na onu mi kasa no na wa ye busy ni nyama nti na o ye sa nyama nti se we ja bibia nti mi mbomodi na mi mbra yi no eye na se so na me hu ne so ban akasa na onu mi kasa rough otimiti ame am say ede na ekosu nti eye na se na me hu se sebi na sorry for number church elders amba emako number na me friend no say we church members no mo hin excuse no the mama say se can not be fat bus am omo aba na driver na charge dodo nti no ntumi an high bus am omo na me say na ntumi an high bus am one and there anka ban no and say singers at least we church elders no they should have come ho na otwe family so eye na so ye no who so busy on gina me hu say ye nkasa nti ho na me say guy no there is something wrong nti ni pastors are down for mobile no omo no catch me say in the church elders I'm saying no ebi mu kra nyi ache no they can be your church elders so I wanna me no say question mark be da ho nti baby ya high say ye be da kra no na wanda me nchen wa ye no hu busy nti Sunday ye be wie ye no na me mama so friend so she say that was even Saturday nti Sunday na me mama mu friend say she say ye no ye wie burial nti what next se no di ya mo no kra no na nyam de se ye wie ye na mo go suti ha ye den na me aunties mo bu fu ye no mo si okay se na mo person man in sabode bas na no kasa no nti me auntie back from say Rose guy we hwe no hu yi na se no u kasa ye kra no enye fine eno mami that day na ya man ho a Michelle Rose me no kre ye di nkomo me ko fie ko hu abushi asofo se oba wonya ne wa de obesra na adra na mo pese nya me be se ya wo bra me ne so mama yo mama woni evidence ya wo kan ente na say evidence na timani mu me se woni evidence ono na ka ente sa no ya mi sha ente sa mate mi tie o papa enti me ko fie me ko je list mo na ye ba be ware ebushia no afani na anim ye ho enti na Rosemary in fact no ne guy bi na che ye frɛ no osom na Rosemary was spiritual attack enti me ne ono ne maame ne papa and Rosemary ni anom as ma no can am evidence on my phone and after I will send you all the evidence now spiritual attack ya Rosemary ne Bema tena ya friend osom bema no ne tena ya no ma me bema ne nyonkofo ano mo ne nchen ya more than 5 omunyina ne Rosemary ehia ye
ewa abra na osign boy nete no they got nothing to do with you say you know who na kwadi na chi me kire ma kire reason tenam so ma me ni Rosemary yete anase unnim ma me wo bisam na me kire ma be Dabi wonu ka wodia no say woni nada no se ante sa na wo do obegu nani mu asese mema be enan ne nada anu de ya nyimi ma me tie me Rosemary eboa me enokre sem so nya me ma me yie me so that time no na sika ekura me amede be ya me ma me yie na Rosemary amune papa wadan bi onti meboa no e di sie dan no e de ma no inti obu amna ye no kra me ka chense metua de ama no inti me ka chense Rose ma me ntua no installment ka kan kra fa den emfa ma because me ye nwie no wonim yie enye we bia na kwa inti me like me sorry no say onje no installment me ntua ne box emfa ma no ana me ka chense me ntua ne box because me ye nwie no me niska inti metua no installment di ayaden edi amano me ka o si on ti ase enti na nse na madam for so ba ko frɛ me na me ka ase sa dia enti me ma no 2000 me man 2000 ya san ka me se na me friend me ne ka sa na o se on ji me ntua ne bo osofu GYATABA sa dia won twɛn osofu GYATABA na ye den na usi na chi ko ne papa so kwaje ne papa 10000 me pa cho me si na chi ankwa ne papa ho ankwa papa ne 10000 wo ho ana ni wo Mame asam na make sure say asam na eda ho no wonni mu minimu ti na mi bu sawo no I have the evidence on my phone enu ti na mi bu sawo say minimo no mama tell me wontimi ntena TV so na won frɛ me wa bra won ye ntena so 101 e dey na pese me ka kire ma frɛ wa wo kasa mama wa kwanya no ti we na me dey ama no me nya oda biem. What do you expect me to do? Say entesa me bu sawo asem nya abutra na usu kire me mu me bu sawo na wato ama me sa strategy na wo pese wo adopt no it won't work. Eti ya better so beto boase na ye nyina ya kasa man wo se meto strategy me se dia wo ye no ye strategy bia wo pese wo adopt but me enya adwuma eti to boase na ye nkyirem ga not ya Rosemary no mi suro no waya makola akora metimi awo no metimi mane me kasa ma enya no kore enu ti ne ya frɛ wo no ti wo to boase na kyirem na empanifo ani etie aprosifo mpanifo a lawyerfo ene a sojafo etie papa no ni sika wo wa na ni wo osofo wahange mo sanfra no tap send kwantia ya fa so send sika free amano ni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia o di an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana e free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon Alafo eye mamenes na afen so eye osofo aye fe ne se GYATABA omu nkomo ne akwakotie aba no na wotie eye afani afan oba no na eka no kre anase sofo yi na eka no kre sofo ne de ose yampa sika ne de oje ye na waje eye 15000 ba se okase wafa na chi akwaje ne papa de ne de eno de wansisupi ose no kre bia enim se wafa na chi akwaje ne papa sika eye 10000 ade aka sister yi 15000 no ehu alafo oba ne de ochire ma oba na kwa mu de aware esanso eto nanim a aware nimu no na se aja wudi wukuna kwa kwakire se ono na ebe ware wunti no se wudi sika ama no kra eye wo se wudi eboa no na mu no ba no onim se sofo no scam no ewo ho osisisi a no sofo GYATABA scam na oji ni sika eye 25000 Ghana cedis no adofo for comment for comment section for my year na ye be sanso akwakotie osofo GYATABA efi okotena mu ewo baby kro na no wo no eye landlord no so be kasa ye ba biri ko nanim ne ba akotie landlord no so ensema
ode to eye abonten so ewo honum ti uba no drop your comment ma wo say comment ni bi ahya se eba ewo honum uba na drop ya no ahye na akoto afoforo no mu so mahu ne ekoso ewo ha ne dwumadi a ye di enso ewo ha no obusiafo akwa ba bi aboko de ene osofo GYATABA ne nsem na babeto eye abonten so no wotie sister yi nsem a ode ababeto eye abonten a shodi wotie ne din a so ye oba yi ma me na si obi a oye adwuma edema eye aban na so oye aban adwuma uji sika kakrankra wa na wo se so ma me no papa ko pension ti wo na otutu fie kakrankra osofu yi ede enkom hye e na ada sister yi agi ni sika medase mama fefe de kese so na mintia ahwefo hwe baby biara mo hwe ye fi bia na me hwe mo se ye bapem mo gi ye fi so adepa se minua ne abayiwa we ya ono kamabu ne papa obabo no kamabu no akodi me ada ni swin ni wa akodi mi wagi mi papa wagi wa mo jiska o san wa ko na anye han jimi wagi mi papa ene Ghana ha utumi nya 15,000 oye jimi for papa mama kan enya ne ya na ehye no on working free ni jimi e hono wagi mi enti we ne mama abre anyam bosome nkron wo mu se kra ya wo mu bosome nkron wedu eko no wo mu maso odin wo mu yes omo no mo mama bre abayo asebe nyame aye wade mo mama atiti ni bobra mu di wa ko school edu akire at least wonni fie nyansa kra na wo school nyansa nti school wa yisu school nyansa wa yisu fie nyansa nti wa pa de na sebe ma obe ware na se o ebe ma baba anwo no ne obe ye ni mama ye ye ti o de na baba ma no but lady no sabe wo jimi papa to the sense wa ko shia be ma ne ya osama de he no wo ye ne de wasi ofo kaka pio wasi ofo no ade pa me ti we me mpaw sa wo be force me sa woni me beda anya na me nyo ba ade pa me use me ba yo no de anyam because that dia me ka say oba say hu a enie me bi wo hwa emmema no omo ye sabi babies e wo ye ni wo yo ba o and that man so no beda oba force oh babe it we ya na be na say me na mo me nya virgin oba so no me da to bo ase it anu ade pa da bia me ka say se nyansa ye de man nyansa ne se wunni a uma body ne uma ne bre because lady ne jimi too much no what the hell na de mano eno aso ha o no wa dafa wa ena manisa oji say no oji 2000 no oji we ni enemre ya Ghana aya konso yi na utimi kukuru sika twitwiri die we e de ma wo de nka emnya no nyonko bampo wo obema ma me sesa ma me mobra wo de te ho no wonye ska de obedi mpo sa bread na utimi nye sika duduru we ya oba no ye fun na hwe bema no kura de che se wajimi osofo pani a wajimi kura de bema wajimi to the extent hwe ne kasa bum bum ase sabe ebi o ma mutie kura se kura mo nkasa sa sabe edie mpa na bema hwe ne kasa ya bum otuba kwa na ewo to say ne kasa wajimi to the extent say bema jimi fo we na uteno no bema jimi fo we sabe we dem penifo mo na ade bi wo hokra eye no kwa we aye nto sabe because we jimi to the extent say bema utimi hia oba de bia de ba kwa ye me ya me say emema wo hia oba no na wo mpena say ye bi na obedi adi na ko be na wo say oji akọ ni bed yeah na we akọ be bi enye ska san ka ho na wo de sabe ye ndi na sentu aka ho bema ni diu na abuwa Mr. Odi na wa say otu ya san ka ho odi mo brother it is omo mienu nyina omo di nsemfu ankasa omo mienu nyina abayiwa no onsori waka ose ne maame da fom omo ye anyi nkonwa canopies ni ade eka bebre aba begu ne so nti oba that time no so no wakwa ko hu oba na busuafo dada memeti ameka no kwawe na akire be ma won ware me na obusuafo awu a me de misimu sen se bia dia metimi aboa ne se wawogo ebeba no
me the better my house so oh after all ebia me no watna anya wo hu madeja me so hu madeja na mom say bia wo ma me ewu na was ma se ewu wo dem to be because on worry dia metimi aye kakra ne say me fa ebia aduane ka wa wo na ebia me di wo mo fi akra eba no me ma wo ebia mabusiafo anim ene ebia wo so wo kakra bi no oh ebia odo ane ayi bia wo hu me fa asa enyame na me beti sika ma osafa ya sebe nsuye a won wale me na even I ojini sebesia desia enti eno de amano so de on fama so afọ de amano on fama nse wajimi we ye nto sebe because ade no neme bi wo ho ne wajimi esese ye timi ka no kware na bidimu asebe o majimi no o mo so refi o mo jimi ho abaye watimi anya se tikadu tiri we won pa adwuma bi na won fa anye ade pa mikita 15000 na medeti ha me ye obi adwuma ye na mbeta ha ye adwuma ye come kware na acho me betra be obi adwuma me ba pa adwuma bi na ye nti nyame ayi wadom na wanya adwuma sasa who your next yeah adwuma o say ya 15000 adepa who dia suhun someone na bo akakra business bia who dia ka who discount ba question na who dia say even bank ba mo bi ni kra na ya ma wa simple na who dia ketua wa ha na who kakra me see ebe bom who the ba makra for now who pro ho for den na say tebe ba bia wadu ni tipe du no so say den ya be ma be ba ne nche adepa be ma be ba won nche ana ohun ni sisa o ye sofo ntino sa adwene kra e ma ne tirim o se de oso huafo na wa ya sofo tie na no ne kasa adepa se wo ne be ma wo hia be ma na be ma no e wo mu se ye wo bu ho a wo ye ndadafo but omo bo adwen da ho efie nyansa no wo ho school nyansa no wo ho a wo be hu be ma no because tie na no kasa kra bon be ma na no kasa e bon to the extent so ogu ani mu asimpo wo bedwam no correct to the so tia no mo kwa yie na chesanya yie side wa ko ni kroma wo ko ni kroma wo tia be ma na one de wo ho na be ma na one ne wo ho ne na 45 one we ye wale ni into apart say nti to ya na we hu ade change we hu fom uhun se nti to we hu but ade change hu fom ye wo be ma bi wo ho a wo hia na ade pa empepere wo hu o empepere me ye no sa o titia break o yendo na mmo wadwen no enna ho sa abowo na nkasa be abowo ennam fom na wu onipa gram abowo be kawa chale wa adwen no menna ho na hu se obema na mehia no oye meseso boafo ana bema na mehia no senkra na me mekasa bema we nti obetimi aware me ana bema we kro betimi aboa me bema no hu enna na odeze mu na mu mienu mu fa ho ochina no wa bisa oye bema kwanya ode oni eye lady ne efa so di agro wo mpem no according to lady no o kire mu se o pese o kata so nti na o she dade aware no ebe kata so se ene me ware o wa hu sa oba na efo bema na hu sa oba na ye fofolefo nti na o ye ne sa sabe oba na adwimo ha bema na aye oba na ye desperate to get married into o ye bibia na adepa ye ka ni ye nka sa de we se obu ho a otimi ka se e na mawawe e che e we no kra o ma men pressure o papa pressure into wo how pa ne sen a wakofa mu onu kra na ko sofo ne di yam hwe e no kopa e no dabi wan kwankopɛ sofo no but enkomodi die ko so say bi onu so behwe ne hyebrem no aka bi a kire na adepa hyebrem na sofo no babo wa hwe ne hona ma ode ene na mo ene na no na no kasa bema we ye obobi enye hyenhyen nyina ne sika o na we kra hyenhyen mempo na wo to si we kokonta si we adepa o si wo etura bu wo kwa mema ni bi wo kwa ma yo ma dwen so mbe juice wo ma dwen wo sebe ma bi o ma dwen mo ha e wo so o sha na obe wa na ohun se wo yo ba sebe wa dwen mo ha no o yusu and I was spiritual problem who was spiritual problem na ntimi enku ama wa ba be du sa abre ya enye no obe yi spiritual problem na free so
And I also what to say what the heck to the extent say oh boo and I was spiritual problem and I say to say adepa and nay I saw for mu bebre na atro for a di for bebre na mo it is some one wa agenda ho for now no or confess kan we no the amount na bia ni so okate ko me see be ma no ade na agenda nam adepa onya wa we bia de ma no ono a on wale no owa hu se oba ne yefo se bi oba ne yedimi na adwumo ha nti wanya fofo otiso wo use me to the extent say if you to adepa am fellow wase adepa obayi ye obi enya wase eno kre obaji sika o ho be kire wo to the extent kura na enya wase nti ho na se so oba no ema na adwumo do hu se be ma we wa mafa wa wi oba fo se e bia se be mo agini nti oba use mo ena wanya ho no na what is answer na wo hwa me a wonko sua because enemre so bi betete ni bowure mu na obenya se sika no na wo de ya wo sa wo de sofo akata wani e na wo bu nkrofo fa so e na wo de wo chese wanya ofui nti wo gba na obu nipa mu nti wo de wo twi ni kwa nkwa eni sua nkwa sua sabayo na jimi kura hunyansa se oba atimi tete ne bowure mu etimi ebia odo no so wo ma o so wo de discover odo anya wo ba wale me wako hu no ke nti se di we ya na no che se wo de ne fa kwampa wo so oba bi say no omo so eye na enye easy to get o enye easy say wo benya oba bi say nti se wo de wenya oba bi say ya wo se wo de wa famila wo de be bo me toto na wo bo me to wo bo me we all right sorry me that say adofo yentwa ye ho na yenkotie eye ensem a osofo prophet GYATABA na sorry e wo Ghana hanomo na adofo ne landlord e bekasa ye e wo show no eso na yenkotie mra ye koba ya to aso e de amount obetena mi fie na onti fie na boy bi we fe no agya wusu ho na be ha me dan nti mi kura de mi ko krom ti me bae mu se GYATABA e wo fie na mbisa se no so na danfo no e sofo nti me so me da me so da e pa me huni oma nti wo so odi me tena sia na me yes akwai o mame me se nyesam tia na me ka se GYATABA be tu mame a obetumi ahyen nkomfiri ne soro ne fom asam ediri handi yes obeka and this one you careful or the be you now you mistake or the be you intimate me adoye me adoye me hu obi a I said we are mean how am I from nintino obi a me hu obi a manage obi a ho say nti yes ano ne brand hard dan na me yes me see 2-bedroom toilet and bath kitchen and we see me feel in change obi and the mono obi antinamo na I'm fine so yes so for there nese obetumi aboa enipa mo fro dia me de dan we be ma no atenam na o se land bi wa enu afanya asore na ye start say ya asore na e boss structure ko me fon ba ko ye boss structure no ye bibia anti koso no oh ye start ye within a year program nipa pro be 100 o ma ba fio fere your friend to for brother Sammy sister be way omo ba mo chi wo mo there make us happy for fans akwano ye na mse fine I don't know me kura ni sika me hu sika no me hu sika me pe asori a ye jisika ya me pe sa de no no kore nti oye no na me kokrom me ba ye se GYATABA wa ye nsenkyereni bi mu ma bi ne yere lending o ma ya bisa na akoya ese wa start bu amanfo wa bosu akwaji we 20 million wa bosu aji we 40 million na complain ba nti area house me obi anim me pame ho asem me dwene me ho nti sofi bae na ehonum oh me kwa me ka chen say the way o si ya asoro no say nyame na adom na oye yi a nya so sika me pɛ first time year na ye ti asoro na 2021 e bana ye first for there boy and kwa na nipa no so ye nya almost be 47 million bombo fu amene mo straightforward enti na me hwe akwa no movement na was wakoto bana ye bono 25 million wakoto obi abo afode wi asofo abegira ba bi nanka empanifo atena se wi a ye hu de discount be fa so no wo akwa gina omo
kan sika na no agi sika no ti me kudawa na doa na nyame bie mani say no ya ye pillars akese be for ice manhole no ya castle so enti emu say no ya de ayi atoto so o ten say on wa de am try am say o se ko bie so na me bie slabs no me bie papa na nsuo wase tum say nsuo no na yankobo me te voice o say ade na amoye no on pillars na amoda so no se bugu ma he na mbefa no yere ma mbefa he ade che me hwa akwan am say wo nya papa me catch em point blank so ba bi obi a on frɛ me wa ha me twɛn no Jataba enti won ma na me ye dey me kan no nse me di agro na fine na me catch me say onye careful no hwa akwan yi na me nyini ni ti me ko ba na complain at long last blood be go do ho adwuma si oba o cheche na kwankyere bi enso no agene 40 million kikiri anajubi bla no bo afu nipa enam no sukuru hu bla no nenya ntokwa omuntemote ena oba na mse ade onso waji msika mso waji se 40 na muru ade na mi sika no na mitua case die hoetwa na m friend tune fu se sa wo so ye nyame nipa sa ne o mana wo ni na eja emfa nkoso ma uti da mu free untua ladbe untua otabe mere na san ye aduane ma wodi na baba we na uni no do ko bu ni so ko wale ni me nim ne da me da no ba mi fi o so se jataba si ni fie no no ana o friend fu am say o jataba ono blog kura wa tobi da jataba so ono obetu ko passport oni passport me jataba ka chem so wo passport a ye visa free na am say o me tu kwan o am say for passport mbra na me hwe passport visa free bi obon si atrom visa wo mu sa Ghana passport visa free be no me nya sa de na wo ye no na me tia no wa na oba fom ana me yilo soto for book e de chance we obi na kwaye ma me sa nipa no kura no se me fa o dia wa anye wo dwane me penache no book ni ne on se visa no lo soto book one man na no ba oni passport ni hwe oni ba bi akọ sister no bo obu nka me ma me ye me kwaye adwuma sister no bo obu no enye we nko a o sister ba akọ fen $, me de normal kra ya frɛ wo ya oba free si a o ko jin 100 million enso o sia no de awale atakro mo de Ghana prosi for me so ma no mo so so sa brante we so a ebenum bi ehihye na chi criminal say mo me yanche no obeba si a ono obeda opa on frɛ agemasu nurse ni bisa ono no koda anu so kirikira nurse ni so o ma no 10 million wan fa ma no so me da ha na pa no frɛ say jataba no na am say what jataba de enso ye foka na me mo we wo fia ma say de mo hia bi abi jenum jira ba we atenten honma mo hia free bonto we no mu bi anu so get me kwa na me je 5 million e de ma no na anu so twa atiri enti ono okoba no no matu no kura de dana ma han eti wo ye criminal onye ni papa o ye criminal me kura mi nya na meche no because say scan me tua ma gold ni wan tua 40 million se to na sa branti abremu wasi ya hwan no wono so ye beche no endi mo fa the picture ni video ni to so wo mu me enu nyina mo TikTok enu wo mu buntu wani aha no jataba no na ye we uden wani si anini ye wani si ana no beji kagina mu na ye frɛ na wo mfa yes I'm with you that my pain I'm for videos na oh yeah me ba me ama na abena aba sebi criminal atopa kesi na deba na mo dia to ase na dia me nim no hwe me ba no kan kire me no me stress on pa for say afa me be no me kwa kwa je nyame adman next month but le person you try na see asem no so na ye ka me fie me figure next month baby see ya wait
Right here with you for Jean Parents. Fianya Jataba. Enti mama mba chome tumi akasa. Ah Casamira. Asore na oja okọ nsi amia na me di for. Ya asore kama. Ya waso for mo ye yi. Oh ye news ka nya ohwe. Ye pese nyame ma de enye omo fa ahudi. Ene woje because juma papa o di no won nam sa o ana oba bi obehunu bia won ne beda. Mewale o. Abi je Jataba ma ye. See ani ni. Be ya one. The one who saw the Jataba woni. TikTok na so omotse. Adwuma mu di no. Papa, ye better say. Yes, e wadaji. Enti ye be bie phone na tum sesi asem we yes antiti hu bia bio. Wo bia brante we bu no. Jataba Arafo na chese eye Jataba osofu Jataba ne landlord ene ekotie ne baaye no afenso eye nipa na ne video no etwato no eye sia 1 January so eye sofu ewo Ghana ha wo se ono na chese otete osofu eye Jataba nti asem na sister nurse no eka kire anase oka ede akire Ghana fo se eye Jataba ede na fa sa kwan ne so ni nyina no sia 1 January so na bofra ne eye Jataba nti no ode ne nan ebetie mo ko Germany ede aba na no na kire se omo sese ye chi eye Jataba ye be chi sia 1 ede no aka ho ewo ho no mo bes ansama ekoso enie osofo eye Jataba na nde ne ho ansam ababeto abonte so eye maame na si se wadu pi no asanso ene na da ana sika no so o se ye 25,000 Ghana cedis ede na beka ede afan ade pamedans sure wow share right about now me chiao sia beno sia 1 January kokko tiantien de nenim sa be wo twenkwan ono a sa abrantie na abrantie na mre bi etwem o grantie interview at the party ono a na sia na ngasa no so papa ben a sia 1 January free ni so kotop what kom sha papa ben wu na wo watiti obi na bofra prophet Jataba and no process so go for the concert papa see ya wu se wo bofra no ewurade class oko Germany oko ba na odune na beti asem see ya wo bedem catchro wo bedem see ya asem minim se asem we ozaga me catch on TikTok se wunim na wunim na wo asem beto ade party wo say me come share na baby see ya when you say be watching kwan wo say the yin ale na bibi because of TikTok wonim mu sro ha say akola wo de puanya ne see ya wo beto na atiem so for penny see ya ha me so mo so some penny there on Bishop Reverend so for penny see that so for penny I want it and so see I want to nkurofo okromo adia see ya come so for na emu na mo David o sa so for Jataba go free ya no so what mu ho ada Jataba ajiba ada Jataba woo Prophet Jataba on the wife asem na be the wife to be muka hu bi na asofofo ni enyam see ya say ya oba ni nya wonni wonsonko nsuro ba we muka hu bi nti na asofofo wo kromo ase ni enyam o see ya kona papa ntete yiye see ya se wona oteti abrantie de na see ya entete ya no se wo sa kona papa di bi kan see ya na wo be ku ho ade party bi ma no ko wo na ade pa jai na ncha ekuro da ma na ni 3 days na se mo esi ye see ya me ka kire wo se hweyiye na wa asaba meto ha na wo be ho see ya wa sa wo je wo sami ya wo sa wo to kakanka see ya wo na sofo it is a software pan and once I'm back. Munya na munya software. I have evidence of foolish.
You have evidence. Evidence is mommy and Muslims. I have evidence. Hey, yeah, two for one. Who quantity or see a honor one cast of the woman so. A common old boom crop from ma. Get a cast spell on a show. Say, yeah, I need the hop 11:30 p.m. Say them and yes, sit down 11:30 p.m. Yeah. Missing on your da. What is a sophobia robbing draws for chroma? Oh man, you fresh. You fresh. Doko. Adoko the Miss you man, you fresh drink. And I did consume ko and I farm milk. And I do consume fry no the man no head the hair. Or the blue fry. See ya one jena Mrs. Baba one we so for kitwa na one man you fresh foolish. When na more na mo wrong for the draw so. See ya into the we party and then we party Jamana we party see ya one general a dia na sasa woni adioka woni na mbe ka me see ya one general obetu kakanka me bi say hey mo man you fresh na mo dey raw dross na say see ya one general wo ba no man you fresh na raw dross no the church members woo see ya na neba the church members mun show bi odo so wo ko Germany abo betumi na yesi Musha see a three swan akoda o de poenya me se won wo ko Germany abasofu penny archbishop doctor prophets archbishop hey see I want you know be them witness false witness who be them you see enya GYATABA onu ne ye be so munchi see I want you na munchi nu ya me na bebe you know what ya munchi na mo ka me ka ba ga na bebe see ya wo sania on wo nsuro me won see ya wo nsuro se me catch us hweye na ho asama ma meto ha won sa beto see ya won sa beto ha na wo superstar enya wo ba na ho aka no see ya wo ba na ho aka ni ti say e be ne den it is see no ye beto IGP see ya e babi akowro bi dross watching the was scam romance scam Adia for real DNA romance scam hey I say see one general romance scam akoso adia for real DNA who be dem ko shufo mo men mu nyam ba so fudie kakra mo chi mo church members na mo hwio mo chi mo church members na mo ro mo dross so say obi boy ne girl kra ne say wo kwa sha na sunu guje na me sunu guje cause oni mu say o ko ye ba ro the dross and chana so for the cast spell enti adwuma ya mo say the bad nuts see ya o ka bad nuts for ni bi fiu ko shaman a shawo ade am ko Germany aba me tu mi nyeta GYATABA ni po do no woni name woni di na me kwa me search ni kwa mi hu no na ye kika yes Dubai fraud ye wa fraud nkro eh ye kika wu GYATABA ye kika u say Dubai so wa fraud obi wo ho Dubai e ya mpa GYATABA Ghana for na eka e da social media e ya mpa na nya mpa na wa bobra o omusi so mo pentem nyom ho. You don't want to be a pastor with a story. You don't want to be a pastor with a humble beginning. Junior pastor for na yes I know. Say o show the rest ya one day no body show mo tete man na mo aso no ya sesra de. Ebe se na yi wa so popani aba. Na so ni mpo bi show the members no will be there. Members no GYATABA say adribo. Members na so will be. Who was of who you can say elders will was oh. Woo. Asam na ye mabofuno. Ebe wa bofuno na ye beba ni akọ sister no so na ye du pio no eso. Na sa na be call no other for tap send. Ese wo Europe, Canada, US, and after so UAE, we'll send this guy at the Ghana with the family account and as a bank account. ZPay, Netherlands, or their ideal payment. Go Play Store and as a App Store. Ne download the tap send app or download the web also promo code. And one is over by the Part TV, and they are show by the Part TV show we are Europe, €5. So Canada and as a US is $10. UK, £5. So and a UAE, with their 25 dirhams. In the moment, they used to tap send app. No fedi juma nyina e ho fama ye na
na me si ya kan ya bo GYATABA echi ni ya bo ayesi a 1 January so echi ni ya bo sister me so echi ento wada me njina ha nka se wajimi na shodi kan bibi say girl no like na dream of from ento wada de pa asofo for men man e binu wo ho no mo ye krug omo ye fucking omo the you fresh raw man dross enti ojumo mu dia no enti ento wada it's na assembly me girl no that be da semetna say na me ka say girl na jimi why say ya oh no na to say me anka say ma yo no wo your ba sometimes no nyama bi wo he beto eto na wo for ti di mu edidi mu nche say girl no beto ni na onya ni ti di won wo jimi woni dey working no edima onya ni wudi ye woni. It's at the end of the day, Jenny never nyame. Na said the best at the end of the day, no say wo so ko to bi mu a. Wo kwan ya be fa so abetutu na mo afa. All right. Miss Medase, I don't for comment, part comment section for my Joseph Asari that's so do comment at the buy or say okay Kwame Asari USA no share free for comment part or baswa subscribe for my subscribe button no so send be videos be ba bon TV no obenya bia hwe sanso na ko TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby aso ye Adepa TV be follow ye no like pages no e de account ho amaye share na ko to afofro no mo hwe eye ne ekoso e wo Ghana we de osofo sister bisi wa dupe no sister nso ye maame na so ne maame ne papa ko pension me ne discover girl na fe so shodi na de nkomo twetwen we e de ebra na ye producers omo boy ye chi do mo boy ye toto niema o ye chi e de mai Joshua na fe so e ye tio midin e ye miss ama Adepa ne be san so e hye bio ya kra we on a live what TikTok and Kawbado na me friend say abrantie nti sese no wo hin oguso wa ye odo dan na ekoso meet no mu wieye because osom insabody no mu kwakọ taba nidin di Isaac Kwekunyako mo mihia no wakasoa November 2022 mu before that no na me ne chat wo Facebook good nti ono no ma me invite wo wakasoa na me kwahia no nti me kwahia no wakasoa ti that day no mini no bonkomo na BBC ye that day na akwasi that day na sofo no sabe no wa odimi initially odi fonti na that day crowd to me shemin kom o my prophecy until along as after 2 days na obesi me pe like me hu ni jimi hu nti ankopesa ye nhia na yenkasa into it was on a Sunday into na me cry me feel say like mission no bebe kona sorry into mission area na okacha me say na sorry wo Kumasi pechi number 2 na kaswa na emra okosia no na he na wo ne kosia ye into me call baby a oti wo kaswa te ho na sabi no koda patron into into on me die no me buafu ye say me ye no because na yenya atwitwa na kasakasa I said we struggled answer no wodan because who kon na nya won tension good it was just like within a week amene na kasa be hu baby amete ko ya na chese nti that so the same thing empre ho ya na ode ewo mu and then so the same thing the same tutorial sena and then so abaha na watchi ememe yere ma no edi wo mu meme asofo nyina mafa strategy a mude yere ma di wo mu yo no eba no sana na like I was down me ya na me nso nti ho na osio ni mama ti ni mama bi ti ni mama efremu nti wa fa mama bi ni auntie ase ni mama se nti no ye nko ne ho nti ye call ni mama nso ono so okasoa nti ye call ni nchen nti ye call ya na okacho na me so we shanes na opeson ware no nti 1st June ya ni birthday 1st June 2023 ya ni birthday nti obaya birthday party at the same time no obey wedding ade na wa fix wedding date nti mimi call na o di mi ko kire na that day na wa fix wedding date nti na mimi buefu ye cry like na I said ba mantimi am born mama amane say na wa ye but
because of person kata dia waye no e na afi dia say person ye me ho ade bi nti e ho na me ko fie na later obe hu baby amete obe hu me mama ne papa so ne ni jimi hu na ono de oyo di for na want to me fa oba entry impena ache nti no person ye me ho ade oba be list na list no be knocking list na satam na o keka sanse mu nyina wo no na wote ho kwa na wo ni boyfriend the boyfriend by then na asem yes I say satam yi nyina wo yes na period na madi sen wo so obeje list ayo wedding nti Michelle November mu by 2 weeks 3 weeks na oba list yes oba here because now show say me kwa kokana asem na pascal sa nti oba ye gidi onu na wo na open o ma na minini kasa no na miniji no ho bana odono and developers as only obi communicate mundru bebia na ni nyina so obeje list na so wapen so na mampini so because that day no sabi insa na me wo insa me want e what dem a me wo fa no me kra ba ya nka me ni je wo Rosemary and okre ye di nkomo me ko fie ko hu abushia asofo se oba wonya na ne nada na mo pese nya me be hye wo bra emre ne so ma woni evidence yo ma woni evidence dia wo kana ntesa yo na say evidence na timani mu me se woni evidence ono na ka ntesa entie na no nya me hye ntesa mate mitie o papa ti me ko fie me ko je list mo na worry ebushia no afane afan na anim ya ho na Rosemary in fact no ne guy bi na che ye fra no osom na Rosemary wo spiritual problem attack into me ono ne mama ne papa and Rosemary no anom as mama no can am evidence on my phone and after I will send you all the evidence now spiritual attack ya attack ya Rosemary ne be matna ya ye friend be ma no na tena ya no ma me be ma no nyonkofo ano mo ne ncha ya mod omunyina ne re ehia ye e wa bra na osan ne boy nete na no they got nothing to do with you say ni nyina wu na akodi na chi me kire ma kire reason tenam so ma me ni Rosemary yete ana say unnim ma me wo bisam na me kire mo be Dabi wonu ka wo dia no say woni na da no se antisa na wo do obegu nani mu asese mema be enan ne na da anu dia ya nyimi ma me tie me Rosemary eboa me no kre sem so nya me ma me yie me nso that time no na sika ekura me amede be ya me ma me yie na Rosemary ne papa wadan bi onti meboa no e di sie dan no ade ma no inti oboa me na no kra me ka chense metua de ama no inti me ka chense Rose ma me ntua no installment ka kan kra fa den emfema because me ye nwie no wonim yie enye we bia na kwa inti me like me sorry no say on no installment me ntua ne book emfema no and am ka chense me ntua ne book because me ye nwie no me niska inti metua no installment di ayadan edi amano me ka o se on tiase enti na nse na madam for stop back frame me and am ka say dia enti me ma no 2000 me man 2000 yes anka me se na me friend me nka sa no say on jimi ntua ne bo osofu GYATABA na yeden na usi na chiko ne papa onso kwaje ne papa 10000 me pa cho me si na chi ankwa ne papa ho ankwa papa ne 10000 wo ho na ani wo Mame asem na make sure say asem na eda ho no wonni mu mini ti na mi bu sa wo no the evidence on my phone enu ti na mi bu sa wo say mini mo no mama tell me untimi ntena TV so na won frame me wa bra won ye ntena so 101 e dey na pese me ka kire ma fra wa wo kasa mama wa kwanya no ti we na me dia ma no me nya oda biem what do you expect me to do say entesa mi bu sa wasem nya abutre na usu kire me mu mi bu sa wa na watu ama me sa strategy na wo pese wo adopt no it won't work
Eti ya better. So beto boase. Na ye nyina ya kasa. Mama, what's my strategy? Me said ya wo ye no strategy bia wo pese wo adopt but me enya adwuma eti to boase na ye nkyirem Ghana and Rosemary no mi suro no. Why am I akora metimi awo no. Metimi mane me kasa ma enya no kore. Enu tiri ya frɛ wo no. Ti wo to boase na kyirem. Na empanifo ani etie aprosifo mpanifo a lawyerfo ani a sojafo etie